आज मुख्यमंत्री 2022-2023 अर्थसंकल्प मांडटलो। रस्ते उदकाचो तशेंच हेर समस्यांची दखल घेवन त्यो सुटाव्यो करतले अशी अपेक्षा आमदारांनी सरकारा कडल्यान उक्तायल्या। आणि खूपशी आमच्या आनी कामां आहा रिसिटिंगाची आहा। आतां तुम्हाला प्री मॉन्सून आतां कामां जावंक जाय। लायट्स जे पळय रस्ते वा प्री मॉन्सून ते कामां जावंक जाय ती आतां जावंक जाय तिका कहें करतात। Tightrope is the government has to walk, because you see the expectations of the people, the promises which was made. See, both sides, everybody made promises, but they went on increasing the level of the promise. So they have to meet those demands now for the people. And if they don't meet, people will be definitely upset about it. You see, you can make an announcement, but you can implement it after 1 year. Reality. I want to see the order. Because then when we see the order, we will see when it starts getting implemented. You can say 3 cylinders free. You remember that the water, this thing, what you call that? They said water free, 16 units free. But there was a catch in the whole thing. Now if you have 17 units, you pay for all the 17 units. Nothing is free. So let us see how this is to be read. So the promise of 3, then eligibility, whether there's any income limit, we don't know how it will work. Let me see how it comes. लास्ट टाइम कशें जालां न्ही 2-3 विशय आसा ते खरें म्हळ्यार हो प्रश्न हांगा उपस्थितूच जावपाक शकना, कारण लास्ट 2 इयर्स पॅन्डेमीक सिच्युएशन आशिल्लें। बरेचशे काही गोष्टी विशय अशे आसात ते उरिल्ले आशिल्ले, बट दिस टायम वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट की जें बजेट जें आज मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री प्रेजेंट करतलो तें बजेट लोकां खातीर आनी गोंयकारां खातीर पावोवपाचो आमच्या सगळ्यांचो प्रयत्न। Hope the government comes comes up with a budget that is sensitive to the needs of our people, sensitive to the situation today. Today, people are facing problems, and they look up to the government to. We all look up to the government to solve, to relieve people of their present suffering. गोंयकारांची एक अपेक्षा आसा हे सरकारा कडसून, ती अपेक्षा आतां कशी पळयता ते आयज कळटलें आमकां। सो आयज सगळ्यांक खबर आसा जी म्हारगाई आयज खंय पावलेली आसा। सो लोकांची अपेक्षा आसा ह्या गोवोरमेंटा कडसून की एक कॉमन मॅनाक, बारीक मनशाक लागून एक बरें बजेट साजे जेजो फायदो आमच्या बारीक लोकांक जावचो, गोंयच्या लोकांक जावचो, ही अपेक्षा आमी दवरतात। सो आयज आमी जो बजेट जो प्रेजेंट जातलो तेजेर आमची सगळ्यांची नजर आसा। सी गोवा हॅज द हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आमगे भुरगे इतले बेकार आहाय, इट इज द सेकंड हायेस्ट इन द कंट्री। So there should be something for the unemployment youth, how new job creations will be created. Something has to be in the agriculture sector. Also, if you look at in healthcare, we have to prepare for COVID-19, because in Shanghai, in China today, half of Shanghai is in lockdown, and the 4th wave is expected in Goa somewhere maybe in June or July. So we have to be prepared with all these things, and we are looking forward. It should not just be just a mere eye wash. पेपराचेर न्हू, लोकांक फायदो जावपा जाय बजेटाचो। आणि मेन एक सांगूंक सोदता की जे स्किमी काडलेल्यो आसा, आतां खूब कडेन पळयतात थोडेच कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो पास जाता, रुलींग कोण आसा तेंची कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो स्किमी पास जाता जावं त्यो डिलिव्हर जाता, मात बाकीचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तांकां डिलिव्हरूच जायना। आतां आमची सानांद्री मतदारसंघाच्या कितल्योश्योच स्किमी अश्यो पेंडींग आसा, 4 वर्सां 5 वर्सां पासून अजून पर्यंत तांकां मेळोंकूच ना। लायक लाडली लक्ष्मी स्कीम 4 वर्सां जालीं, कोणाकूच सारकी मेळोंक ना।